Здравствуйте, сегодня 25 октября 2021 года. С 20 октября движение наше не имеет связи со своим активистом Азатом Исаковым. Именно в этот день он сообщил нам: после звонка на мой телефон я опасаюсь за свою безопасность. С этого момента его номер телефона стал недоступен. Сначала мы предполагали, что, как и в прошлый раз в сентябре, дело упрется в выяснение личности. Тогда за него заступился местный житель, знакомый Азата Исакова, и полицейские отпустили его. На этот раз уже 5-й день от него нет никаких новостей. Мы попросили наших друзей обзвонить миграционные структуры. К сожалению, результата пока нет. Как известно, диктаторский режим усилил давление на оппозиционных активистов за рубежом и на их родственников внутри страны. При этом режим использует как властные структуры стран, где находятся оппозиционные активисты, так и проплаченные и обласканные сомнительные структуры для шантажа и угроз. У нас есть все основания подозревать некоторых околооппозиционных личностей в России, которые в последнее время настойчиво звонили Азату, даже при том, когда их попросили не звонить. Ранее эти же лица постарались воспрепятствовать въезду Розыгельды Чолиева в Российскую Federatsiya. Assalamu alaikum, hurmatly izleyiciler, hurmatly vatandaşlar. Ana bilişimiz alı bugün biz şu video yüzülmeyeni esasen şu Azat Isakov Türkmenistan Birleşik Hareketi'nin aktivisti olan şu 5 günden beri, yani 20'sinden itibaren hiç ile haber alıp bulunanak. Ondan önce Azat Isakov özünün canını, hop ağın yanlığını bize duydurandı. Ve käbir özünü sözde aktivist ya siyasi aktivist diyen käbir aktivistler mo canına hop ağın yanlığını ve жаңа угрожать etkenlerini ya olmasa hop ağın yanlığını bize duydurandı. Şondan sonra Azat Isakov'tan 5 günden beri haber tutup olana hem telefonları öçürklü ve ya olmasa ondan önce Azat Isakov sentyabr ayında yerli polisiya tarafından iş çekilme için çağrıldı ve şonda yerli bir Rusya Federasyasının bir rayeti bunun için golda çıkıp azatlığı boşaltmana azatlığa uğradandılar. Azat Isakov bilişimiz alı Türkmenistan'ın hükümetini ve alıp barayan siyasetini tankit eden için hatta Rusya Federasyası'nın polisiyası tarafından kendi bir siyasete girmemezliği için veya yalnızsa siyasete tankit etmemezliği için bir katı bir görünüşte soğrandı. Şondan beri Azat Isakov yalnız 5 gün oldu. Hiç yıllık haber alıp bilemiz abi. Käbir siyasa özünü aktivist diyen Türkmenistan'ın rahatları Rusya Federasyası'ndaki özünü aktivist diyen adamlar Azat Isakov'a hakikaten canladıp, köplönç Azat Isakov'a hayvat atıp ve şonu siyasi görüşünü beyan etmemezliğini çağırıp hatta käbir vakti canlı hem kastet çıktıklarını açık aydıp geçiyordu. Azat Isakov bu meselede bize hemmezade cik gurrun veriyordu. Bunun delilleri hem bizde var, yani şu atlık biz ulanmarız bunu, yani gerekli vaktinde nesip olsa bu zatları ulanırız. Eğer Azat Isakov'a azatlık ya şunu hakikaten bizim bilen haberleşmeni uğratmasalar, Azat Isakov'un canını hakikaten hop ağın yandığını biz göz önüne alıp çare görecektiğimizi hemmenize aytıp geçeriz. Sağ olun.